Gelombang panas ekstrim melanda Eropa Barat dengan suhu menembus 40 derajat Celcius, memicu penutupan sekolah di Belanda dan lonjakan kasus kematian serta rawat inap akibat dehidrasi di Prancis. Di Belanda, dampak cuaca panas, warga Leiden padati pantai danau pemandian umum untuk bisa menyegarkan diri. Sementara sekolah terpaksa diliburkan dan sidang pengadilan pun dibatalkan. Sementara di Prancis, rumah sakit kewalahan menangani lonjakan pasien yang terdehidrasi hingga serangan jantung akibat cuaca ekstrim. Guna mengantisipasi dampak buruk hidrasi, saudara, kepolisian Paris kini resmi melarang konsumsi alkohol di tempat umum sepanjang akhir pekan ini. Évidemment, on voit des décès arriver, on voit surtout une augmentation de l'activité aux urgences, une augmentation de l'activité au SAMU, chez les médecins de ville. Donc on est à un moment où on doit continuer la prévention puisque ça évite des décès. C'est ça le message important et c'est aussi le message de aucune personne isolée. Ça devrait être notre objectif commun.